Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici, gospodine ministre. Evo prije svega želim reći da će MOST nezavisnih lista podržati ovu kozmetičku promjenu Zakona o strateškim investicijskim projektima isključivo kako ne bi stajali na putu radu povjerenstva i novoj Vladi. Međutim, moram reći da podržavamo ovakav prijedlog izmjena i dopuna Zakona o strateškim investicijskim projektima isključivo iz razloga što ste i vi ministre najavili vrlo skoru izmjenu ovoga zakona. I dozvolite mi da rečem nekoliko riječi oko našega amandmana kojega ćemo povući upravo iz razloga što su najavljene izmjene i dopune ovoga zakona. Međutim, želim reći da je naš amandman bio u potpunosti u skladu sa Poslovnikom o radu Hrvatskog sabora i da ne sadrži nikakve diskriminatorne odredbe po pitanju bilo kakvih skupina investitora. Naime, u svim zemljama u okruženju koje imaju stabilan investicijski okvir koji je konzistentan i koji stvara jedno pozitivno investicijsko okruženje ugrađene su ovakve odredbe. Pa moram reći da kada govorimo o investitorima, investitori mogu biti i pravne i fizičke osobe. Postoji, kako postoji odgovornost fizičkih osoba, tako postoji kaznena odgovornost i pravnih osoba. Evo imamo jedan primjer u neposrednoj blizini, primjer je Alstom koji je osuđen za korupciju i da je postojala odredba u ovakvom zakonu on ne bi mogao biti dio konzorcija koji je strateški partner za Plomin C. A sada mi dozvolite da rečem i nekoliko rečenica vezano za sam zakon koji je po meni osobno jedan od zakona kojima je prekršen Ustav u više od 4 do 5 članaka. Takav zakon koji je potpuno paušalan je otvorio prostor zapravo špekulantima i developerima koji su se pojavili. Konkretno recimo imamo takav slučaj kod nas u Dubrovniku, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ovaj zakon je zapravo jedan supstitut Zakona o golf igralištima koji je ukinut i otvorio se prostor za razvoj jednog projekta na platou Srđa koji počiva na nezakonitim izmjenama prostornog plana. Kao što i sami znate, taj projekt se razvija na obuhvat od 310 tisuća hektara iako postoji presuda Visokog upravnog suda da je tada povjerenik nezakonito izmijenio prostorni plan, da mu to nije bilo u ovlastima i da je taj projekt može saživiti jedino na njegovim prirodnim gabaritima od 100 hektara. Danas imamo situaciju da je Vlada koja više nije Vlada Republike Hrvatske zadnji dan izdavala građevinske dozvole na tom platou iako svi znamo da taj projekt nema uporište u zakonu. Cijeli je niz članaka zakona koji su suprotni sa Ustavom i cijeli je niz odredbi ovoga zakona koji u potpunosti isključuju lokalnu zajednicu u procesima odlučivanja. Pa mogu samo spomenuti neke da vidite koliko je to diskriminatorno u odnosu na prava lokalne i regionalne samouprave ali na prava investitora. Ovo je jedan pravni okvir koji zapravo ne služi ni investitorima a ni hrvatskim građanima. Cijeli je niz takvih odredbi, recimo jedna od odredbi je da se dozvole izdavaju u roku od 15 dana i da će se kazniti službenici koji ne izdaju dozvolu u roku od 15 dana. Recite mi što je s onim investitorima i građanima koji ne potpadaju pod ovaj zakon koji čekaju dozvole po godinu ili 2 dana? Tko njih išta pita? Studije utjecaja na okoliš gotovo da se ne spominju u ovakvim projektima koji su milijunske vrijednosti za koje je gotovo sigurno da izazivaju velike utjecaje negativne na okoliš. Javna rasprava koja je provedena o ovom zakonu je održana mimo svih konvencija i mimo svih zakona i europskih regulativa. Trajala je svega 8 dana i onemogućila je zapravo bilo koga od onih koji su htjeli sudjelovati u procesu rasprave, ponuditi konstruktivne prijedloge
praktički niko od njih nije mogao u takvom roku uopće sastaviti svoje prijedloge. Stoga evo ministre, vjerujem da su ovo dovoljni razlozi da svi skupa moramo razmisliti i sudjelovati u procesu donošenja novog zakona koji će zaista ponuditi jedan konzistentan pravni okvir, koji će ponuditi pravnu sigurnost svim investitorima, a koji će znati razdijeliti one koji su špekulanti i developeri od onih koji će stvarno donijeti gospodarski rast i razvoj. Zahvaljujem. Činjenica je da predmetni, poštovani kolega Maras, ispričavam se, činjenica da predmetni zakon nije polučio gotovo nikakve učinke. Osim što imamo bazu strateških investicijskih projekata, gotovo niti jedan projekt nije u gotovo nikakvoj fazi realizacije niti se očekuje njegova nekakva brza realizacija. Nisam htio bagatelizirati investitore, svakako da među njima ima onih koji zaslužuju povjerenje. Ja sam spomenuo investitora u Dubrovniku o kojemu svi dobro znamo, o kojemu je čak o tom projektu i održan i referendum. Znate koliko je građana reklo ne na tom referendumu, koliko je reklo da. Vjerujem da se danas održava takav referendum da bi 90% građana Dubrovnika reklo ne takvom projektu. Mislim da smo mi bili konkretni, mi smo u odnosu na mogućnosti koje nam dozvoljava Poslovnik Hrvatskog sabora predložili amandman. On je u ovom trenutku mogao uključivati samo zaštitu od mogućnosti da oni koji su skloni koruptivnim radnjama dobiju status strateških investicijskih projekata i kao takvi koriste te pogodnosti. Nisam se referirao na one koji nemaju takve kvalifikacije. Siguran sam da ima jako puno dobrih projekata koje treba podržati, međutim vjerujem da se i vi slažete da ovaj zakon treba cijeli niz korjenitih promjena, ne samo onih kozmetičkih, kako bi i lokalna zajednica bila partner u razvoju takvih projekata, jer gotovo sam siguran da tamo gdje ne postoji podrška lokalne zajednice da niti jedan investitor neće realizirati projekt, a i ako ga realizira neće se tamo dugo zadržati.